हिरोय लिगाचे आपले दुसरे लीग मॅचीन स्पोर्टिंग क्लब दि गोवाक निकाल लावंक जमलो ना। सांजे फातोड्यात जाल्ली मॅच गोल नासतना ड्रॉ जाल्ल्यान स्पोर्टिंग आनी शिवाजियान दोगांकूय एका पॉइंटाचेर सातीस्वीत रावचे पडले। एक्स्ट्रा टायमान निमणे खिणाक सुद्धा स्पोर्टिंगान निकाल लावपाचो यत्न केलो, मात स्ट्रायकर कमी पडले। शिवाजियन्साचे हे पयलेच आय लीग। Glenn Martins, Odafa on his own, weak try, Subrotopal spills it. Again Odafa and over. This is all first half action. Pierre Duhu to Indrajit Chogle, who curls it in, headed to safety by Joseph Clemente. Pierre Duhu, and a good chance missed by Mohammad Rafi. He headed wide, the 33-year-old former international. Mahmoud Alamna, the Syrian international, didn't direct his shot properly goalwards. Free kick taken. Weak header by Loveday. Tussle for the ball. Now here, Nicolas Fernandez on the overlap, surging run. Mahmoud Alamna, Subrotopal comes off his line, narrows the angle, saves DSK Shivajians. Ralte with that diagonal header. Odafa claiming he's pushed from behind, earns the free kick. Borges tries to chip Subrotopal, but Subrotopal gets into position, holds on to it. Had a good game. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। मडगांवां रवींद्र भवनात कृषी महोत्सव चलता। शेतकारांक नव्या शेतकी तंत्रज्ञानाची म्हायती मेळची, नव्यो गजाली आनी येवजण्यो कळच्यो म्हूण शेतकी खातें हो महोत्सव करता। We have three main objectives, that is having on-farm trials on the farmers field, conducting demonstrations on farmers field as well as KVK farms, and also conducting trainings of the farmers. Exhibition is to disseminate the new technologies available in the field of agriculture to the farmers. And in this exposition, we have around 63 stalls and around 44 companies from different parts of Goa and also from other parts of the country are participating. सावरकर कोण काय म्हूण विचारपी जुजे फिलिप डिसोजाचो हिंदू जनजागृती समितीन म्हापशां निशेध केलो। म्हापशां हिंदू जनजागृती समितीची सभा जाली। जुजे फिलिप डिसोजा आणि सावरकरा विशयी जे अपमानकारक वक्तव्य केला तर ताजो आमी हांगा जाहीर निशेध करता। ते लोकप्रतिनिधीक देशाचो इतिहास खबर ना, तर ते देशाक रावपाक ताका अजिबात कांयच अधिकार ना। आमी ह्या आंदोलनातून ताजो निशेध करता की वास्को डगामा जे नाव आसा ते बदलून संभाजीनगर करचे, अशी एक मागणी आमची आंदोलनात आसा। क्षत्रिय मराठा युवा संघटनेन समाजाचे कॅलेंडर काढला। कॅलेंडराचे मडगांवां विमोचन केले। संघटनेचे विषयी सांगपा म्हणल्यार युवा संघटना गेली 4 वर्सां काम करता। युवा संघटनेचे स्टार्टिंगा साकून आमचें धोरण अशें आसा की जस्ट कोणाक रिस्ट्रिक्टेड रिजनल रिस्ट्रिक्शन नासतना आमी सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें। आमच्या प्रमुख विचारधारे बरोबर प्रत्येक समाजाच्या घटकाचो विकास जावचो हो आमचो प्रमुख उद्देश। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।